Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 15, versikulo 4. Biag tiyeg tinasaya at asao, ngam tinagubsang abalikas, boriburan na ti panunot. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudnon, ken biag. Harold, nabayagan asaan ta rin mo, Awan panawon ko. Busy akit negosyo. Adula amin dito nga mom. Harold, Huston! Saan anoan nila ditan ti bagbagam? Di naksingangin na. Kaya't ko tagina na. nasakit ka diti bagpagim? O sige, masahihan ka tapno mabang-aran ka. Saanan? Ala, panawan nakman dito silid. Harold, Inka ko tagluto iti kanak. Kan isaganam ti kawas kong aromatic inton bigat. sige. Sige, mangantan Harold. Kalanglang kaamangan. Yalaan na kiti danom. Ikumpleto mo't Sige, mabitlaang. Kanda ito sabaw, nayunam. Uwan, mabitlaang. Adto yang ti danom. Mabitlaang tanayonak ti sabaw iti malukong. Agraman ti sidag. Nayunam mo't. Kalpasan na, inka isaganan ti kawas ko. Ha? Sige. Mabitlaang nga rod tanayonak ti sabaw mo. Kan inakton isagana ti kawas mo. Naplansa ka din mo't lang anaimbag ti kawas ko. Uwan. Masayaan. Sige, inkaalangan ti sapatos ko. Punasam tapno na dalos. Uwan, mabitlaang. Ti laptop ko, isaganam tumutan. Nakasaganan, itaypay. O sige, tay nakalaan ti sapatos mo. Madam Damapay, adanto ni Gino. Amalia. Agsan na ay kamanan. Pampanunutom man nga tan ti asawam. Amalia. Oh, iso daytan umasidag. Hello? Hello, Gino. Umay ka, agtugaw ka. Agyaman, Hoy, Sofia. Nakaululi magkamatlatan. Sofia, kumusta kan? Nasaya at mat. O ala, agorder tayon iti makan. Kabayatan ti panagsasarita tayo. Kita ang manlaang anya. Nagdakkel tinagbaliwan ti tunggal may sakada tayo. Siya, may saak itan a businesswoman. Si Kajino, may sakan a doktor. Kat ni Sofia, nakiasawa iti baknang. Oh, Sofia. Itay ka pa asanay. Sa day tarilom, sagkakitam. Kuwang amin, Gino. Ay na, pampanunutin na ti asawa na. Ang mga nudi na mailutuan. Ha? Hay, saan nga asawa ti pangibilbilangan na kin ni Sofia? Nudi kat babaunan na. Amalia. Sayang, no kung mga mintada kayo tinagkatuluyan, di awan ko matiparikot ni Sofia. Ha? Amalia. Agpay sumat, agayan ayat kayo idi. Yung jakman amun no apay anagin na dayo kayo. Sa bagay, kasta talaga ni gasat ako nada. At talaga asaan ada kayo tinaituding ititunggal maysa. Sige. Tangay agapura ni Sofia. Mangantay nga roden. Tapno makaawi din. Ket maragsakan ka makakita ken ka, Sofia. Sa di natin naggapwam, narabyan ka. Nagkita kami ka ni Amalia. Tigayam ko. Sige, awan ti parikot dita. Ngamjak kahit ang maulit da ito nagbayag ka iterwar. Sige. Ina ko nagluto. Ang mga numabisin kan. Saanan, nanganakon. Nangan kan? Ina ko naginan na. Kasla saanan anaragsak kanyak ti asawak. Pinanawan naklatan. Nakaturugan ti anak yo, Ma'am Sofia. Pinakankon. Agyaman nakbet. Ma'am, nag-awid ni Sir Harold. Saan ka kadi nga agluto iti kanan na?
Saanan? Nangan kanon. Kanayon akasta, ma'am. No kat adalutom akanin na. Saan na matlaang akanon? Isu adatan timangan. Beth, Ay, sorry, ma'am Tila malablabid ko. awan anyaman na, Beth. Ada ni baby iti crib na, ma'am. Mabalin yun nga isarak kay Silgio. Wen, inumakla ti gatas ko. Kalpasan na, inkaminton iti silid mi. Diyagan may sa ka mga agid da, Sofia. Ha? Nasalimot. Tsakayat nga dakaabay ko. Kasta ka di? Sige, umalis kan dita may sa kama. Ma'am Sofia, apeng adda ka pailaang di titirasa. Kunak man no imunag kan iti Silgio. Beth, Saan ka kadipay ang makaturo? saan na ka makaturog, Beth? Awan ka di ti madmadlaw mo kan ni sir mo? Ma'am? Ibagam ko makanyak ti obserbasyon mo kan kuana. Kwa ma'am. Awan mo't. Nasingtot mo't ni sir. Kan kanayon amang tad kanyak iti pakitsendak. Tati kayat na. Saan tayo kanong agbisin? Kastamutan iti gatas ti anak yo. Ginulpi amin, ma'am. Beth, Di mat agliway no maipapan iti abasto tayo, ma'am. Ada ka di parikutyo, ma'am? Wen, Beth. Pudno, amin akasapulan tayo. Amin akasapulak ng asawa na. It-itad na. Ngam, jak amo no asawa na. Wen no saan. Ha? Beth, sipod nagkalaysa kami ka ni Harold. Addakan dito'y balayda. Si kantikad kaduak nga aging gaita. Wan, ma'am. Maawatak ti kayat mo asawan. Kat amangan laang no kanayon amang pambanlog ni sir. Isu akas laawan gaganay gayan na. Beth, Ta imposible mo't nga agbabae, ma'am. Iti day ta kinapintas mo? Jackpot yun nga agbabae ni Sir Harold. Beth, Nga Ma'am Sofia. No pa'y kasta ni sir. Akas lalim mami is ti panagayat na kun ka. Ipakitam lata ti pamatag mo kun kwa na. Beth, Wan, ma'am. Iti kasta. Makaamiris tumat laang. hello, Amalia. O, anya, Sofia, sumurot ka iti outing mi ijay la Union? Kwa, Apagbit tayo lang ijay. Saan tayo amarabyan? sa anak amabalin. Kasanon to'y anak ko. Mabit tayo lang mat. Intay la agaliwaksay. Iti kasta, saan kalatan nga agpupupok di tabalayo? Kwa. Ay nadi kan agkadkad pa'y. O sige, sa dinungarot ti pagsasarakan tayo. Umayak, basta lakit di saan tayo nga agbayag. Wan, Ma'am Sofia. Awan ti pagdanagam iti anak mo. Siya kun ti makaam mo. Sumurot kakit din kadag iti gagayim mo. Tapno makaaliwaksay ka mat. Beth, Kasapulam dayta, ma'am. Ngamin, kanayon nga alda ka diti balay. agyamanak, sana bale, agawid kami matla ang adagos. Saan kami kanong agbayag iji la Union? Wan, ma'am. Sige, agan-anad kayo. No kasta, simurot ka dagiti gagayim na. Wan, sir. Day talaglaklakwat sa tammo na. Di na ka di pampanunutan nga ada anak na. Saan abali, sir? Tada akmat. Jakmot baybayan ni baby. Kun saan da ka nga agbayag itinapananda. Inton sumangpet, ibaga makayat ko kasarita. Wan, sir. Sayang, Sofia. No kumata na uray nak. Saan ka kumaamalmalday akasta? Gino, Naragsak ka kumaitidan nak. Sofia, Gino, tiimak. no amumla ko ma. Aging gayta,
Si kapay lang ti ay ayatek. Anya? Wen, Sofia. Mangnamnama ak amakita kan tumit laheng. Kat pimud no. Ngam. Addaan ka magtani ti asawa. Gino, Sayang, Sofia. Sayang. Gaputadinak na oray. saan ka naragsak iti asawa? Gino, numabalin la ko mga isukat kan kuana. Ha? Saan ka naragsak iti dan na ti asawak? Diyak amo no asawa ti pangibilbilangan na kanyak. Wano saan? Sofia. Numabalin la kuma. Nga isukat kan kuana, Gino. Numabalin la kuma. Hoy, Gino. Anya ti kayat asawan tinakita kada kayo kini Sofia. Naginigam kayo pa'y iti ima. Amalia, Da kayo ka din? saan? Ay, kunaklakit din no adda nagkinaawatan nyo. Ngamin, makabasbaso la kuno kas bilang. Anya? Siyak tinang pilit kini Sofia nga agaliwaksay. Sa ita, nagkinaawatan kayo gaya man. Angam na saya at mata, takulam asaan. Amalia, Laglagi pa, Gino, adaanan iti pamilya ni Sofia. Kan oray si ka. Makadadaal matdaytakan ka. May saka a doktor. Sa ita, makirelasyon ka iti addaan pamilya. Anya laangan ti makuna ti tao kan ka. Naimbag nuaddan to pa'y agpa-check up kan ka. Amalia, Oray may saka a doktor. Palagipan kalatta. Ngamin, agpada kayo kini Sofia agayem ko. wen, Amalia, maawatag. Katagyaman akmatkan ka. Gapo iti palagip mo. Wanya, kumusta ti negosyo, miho? Kunak no saan ka madanon dito opisinam? Nasayat mo tinegosyo, papa. Romang nang ay. Kat da kayo ka ni mama. Kumusta kayo ni Davao? Busy ni mamam isuasana nakaumay. Angam sumurot tumatlaang. Gapo tagayat na makita ti apo ko mi. Agderetsyo akidya balay bakasyonan tayo. Kat urayik ni mama mi jay. Sakbay sumarungkar kami jay ayan yo. Tailiwan mi mati apo mi. Papa, Palagipan ka man iho. Uray busy kay tinigosyom. Saan mo kumabaybayan ti pamilyam? Gaputawan ti serbi tinarang ay ang negosyo. No saan kayo mat anaragsak as nga pamilya? Agtungpal ka kumay ti sursuro ti Diyos, iho. Ayatem ti asawam, kat di mo rangranggasan. Katita taubing pa'y ti anak mo, iparik naman ti pamatag mo kas amana. Di mo pagsakitan tinakam na, tapno din tumaupay. papa. Ipakita ken iparik nam lata ti pamatag mo iti asawa ken anak mo. Isuda ti kapatgan iti amin. Papa, Ti pamilya ti kaskenan, Harold. Saan at ti kinabaknang? Ingkamin, Beth. Agbiyahe kami iti anak ko nga agturong iti ayan dagiti dadakkel ko. Ma'am Sofia. dati kayo tasawon da ito Sofia. Pumanaw kami dito eh. Diyak ipaidam kan ka ti anak ta Harold. Nawaya ka lata amang sarungkar kan kwa na. Pumanaw kayo? Saan ka naragsak dito eh? Saan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak, Harold? No di kat katulong mo. Timang luto iti kanam. Timang isagana iti amin ang masapsapol mo. Ha? Sana bale? Adamot ni Beth. Kat ison ti agluto iti kanam. Agawid kami iti anak ko iti ayandan anang ko. Taijay, sa anak ang mapababainan. Sofia. Pudno. Ik-ik ka na kiti kwarta.
Kat magatang ko ti amin akayat ko. Nanamayak iti danam, Harold. Ngam sa anak anaragsak. Gaputa saan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak. Tiyak marik na ti pamatag kan panagayat mo kanyak nga asawam. Sofia. Lading itek. Ngam kayat kun ti agawid iji ayan dananang ko. Simple lang ti balay mi. Ngam naragsakak ijay. Saan ang nagubsang ti panagsasauda kanyak? Diyak kayatan ti agnaed dito'y napintas a balay mo. Taka na yun ak amasair dito'y. Sofia, agsarita ta kuma. Saan kaya pumanaw ita anak ta? Lading itak. Ngam talaga nga agawid kamin iji ayan dananang. Kat saan nak amalapdan. Liklikan ko mati nagubsang a panagsarita kat iparik na ti pamatag kan panagayat iti asawa. Tapod no launay nga awan ti serbi ti kinabaknang no awan matiragsak iti pagtaangan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Candian. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.